Kompla jinstema' wieħed mis-sensiela ta' libelli li fetaħ il-Ministru Konrad Mizzi brabta mar-rapportaġġ dwar Panama Papers. It-tnejn filgħodu nstemet xhieda dwar artiklu li deher fis-7 ta' April fuq il-Malta Independent intitolat Panama Papers: Konrad Mizzi did not divulge he was a politician, co-founder of Mossack Fonseca, u miktub mill-ġurnalista Helena Grech. Waqt il-ħin tax-xhieda meta mistoqsija fl-awla tal-qorti, il-ġurnalista Helena Grech ammettiet li t-titlu u l-ewwel sentenza tal-artiklu ma kellhomx l-istess kontenut ta' dak li kitbet hi. Hija qalet li l-kontenut ta' dan l-artiklu, partikolarment it-titlu tiegħu u l-ewwel paragrafu, ġie mibdul minn dak li ddeskrivit bħala wieħed mill-edituri tal-ġurnal. Meta mistoqsija mill-avukat ta' Mizzi dwar x'kienet is-sentenza oriġinali miktuba, hija qalet li trid tirreferi għan-noti tagħha sabiex tiftakar eżatt x'kitbet. It-titlu tal-artiklu msemmi u s-sentenza primarja tal-artiklu huma miktubin b'mod skorrett fejn qiegħed jgħid li l-Ministru Konrad Mizzi ma werix li huwa politiku lil Mossack Fonseca. Dwar it-traduzzjoni tas-sorsi tal-artiklu tagħha minn artiklu miktub bl-Ispanjol, l-istess ġurnalista qalet li t-traduzzjoni saret minn 3 persuni differenti. Madankollu meta mistoqsija ma setgħetx issemmihom b'isimhom għax qalet li ridet tiċċekkja l-fatti. Meta mistoqsija kellix aċċess għad-dokumenti tal-Panama Papers, il-ġurnalista qalet li l-editur Pier Portelli kellu aċċess għal dawn id-dokumenti u li qassam partijiet minnhom lil uħud mill-ġurnalisti li rrapportaw fil-gazzetta The Malta Independent. Id-dokumenti żvelati fil-Panama Papers juru biċ-ċar li l-Ministru Konrad Mizzi kien qal li huwa politically exposed person fil-mistoqsijiet ta' due diligence li ppreżenta.